ibara riraguye nari nabibabwiye bureka wumvirize irijwe itariki 15 z'uku kwezi kwindwi ya leta y'u Burundi umugwi w'inyeshamba ugwanya leta y'u Burundi witwa Red Tabara umenyesha yuko itariki 15 z'uku kwezi kwindwi nyene turimo hirya ejo uzotera leta y'u Burundi. Bimaze iminsi bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi cancane ku mbuga z'uwo mugwi witwa Red Tabara n'imbuga za X bavuga yuko umwanya wo twakuze batwangira kwiga twakuze batwica twakuze turara mu mwonga twakuze tuba mu makambi y'impunzi uzotuvyonga ku mutumba nabone babwiye iyo turiko turaja harababa ku bantu bazokwikora koze tuvuze ubunyene iyo turiko turaja ku bantu bazokwikora koze ibintu bibiri mu Burundi dufise specialite y'ibintu bibiri mu Burundi kuja mu madini no mu gacupa tuvyibukanye amafaranga ava mu ma taxi n'amakori ava mu mifuko y'abanyagihugu agacava mu mafaranga abafasha Burundi batanga agacava no muri financement deficit y'amadeni baza gusaba mu mabanki hamwe no muri BRB leta ku bintu bijanye n'amaminere Nui budget iyi projet do budget ariko mu n'abashamateka bategekanije miliyari 5 zonyene gusa nayo mu vyo natari ninde kweye none ya makamyo bica bijaye azoca jaye amafaranga azojaye mutubariza abashinga amateka ko bagomba batubwira ko maminere ari ligne de source de financement y'ama projet phare y'igihugu none bigenda gute ngo bategekanye 5 miliyari gusa dufise gikomeye cyane. noneho unyemerere mbe mbangiriye hano ndaje nkumvishe indi video karondora nimbivuga uko dutangiranye n'umugabo w'umurundi uri kuvuga ngo itariki 15 Red Tabara izatera Burundi cyangwa se zatangira kwataka ndibutse itariki 7 z'ukwa karindwi nari nababwiye ngo ibikorwa bya Dawidi bizatangira mbibutse ko hano hari n'inkuru ya BBC tureka iby'uyu murundi ariko ndaje nkumvisha indi nkuru ya BBC ubwayo yo ubwaya makuru yasohoye yibi bya Red Tabara no kuvuga ngo abantu bashaka gukina n'amaraso y'u Burundi abantu bashaka gukina kabumbu n'imitwe n'ubuzima bw'abana bisezerana muhagarare mureba ko Imana n'abantu hano wumvisemo umwe w'umurundi ntazi izina ariko uwamukurikiye n'umuntu witwa Reveriyane avuze ngo yakuriye mu nkambi akura yicwa na bene wabo yavugiraga abahutu twakuze twicwa dukurira mu makambi tubaho mu buryo bw'ubuhunzi tubaho nabi doke yagaragaje umubabaro w'ibyabaye aravuga ngo imbere harababa ngo ubwo ni nkaho yakavuze ataho kugira ngo iki gihugu tukibure kombo homboka tubihombe byose no bavuga ngo nta mutifu byo gukina ngo koko nyine waraha agaciro ubuzima bubi yanyuzemo ariko avuga ko ababubanyujijemo ari abatutsi nubwo ateruye ariko ni nkabyo yavugaga nituvuga impene mu mazina yazo ntihagire umuntu birakariramo hano sinigisha ubuhutu n'ubututsi ariko ndi kukwereka wowe usenga nawe ukijijwe dayimoni ko yahagurukanye n'imizi niyonka kwica no kwangiza mu gihugu cy'isezerano ruguru havuze undi witwa Rupyiri Gabriel Rupyiri aravuze ngo imodoka zaratondekanyije zishoye ubutare ariko kuri konte ya leta mu kigega cya leta imiliyaride 5 gusa nuravuga rero ngo mu Burundi nta kindi kishe CNDD-FDD ni ibyishengero kandi koko n'ubusinzi cyangwa se akaboregwe nta bindi koko niba we yenda ntiyaduduriye ko yavuze ikirundi gira ngo ngo dufite ingese byeri mbi ibijyanye n'iby'amashengero n'ibijyanye n'iby'agacupa ngo niho CNDD-FDD yibera sinzi nawe ko mu gihuriza ko
Gabriel Rupyiri ibyo yavugaga ni kweri, n'uyu Reveriyani ibyo yavugaga ni kweri, n'uriya ibyo yavugaga ni kweri. Ahubwo ikibazo dore ahantu kiri, hari ukuntu Imana ishobora gusemerera undi muntu akajya mu matwi y'abantu akajya babwira ngo amahoro aruzuye, dufise kubarinda 100%, akabuza abasenga gusenga, akabuza abaririmba kuririmba. Noneho twebwe ubugeni kuzana ibimenyetso bikwereka ko intambara cyangwa se urwego ibintu biriho biriseriye kandi seriye zoma. Iyi ni intambara, nuza kwitegereza uraza gusanga abantu barongoye igihugu cy'u Burundi muri iyi myaka barayobye vraiment barayobye. Ku munsi wa gatandatu w'umuganda, Ndabirabe Daniel Ndabirabe yagiye gusura isoko rikuru rya Ngonzi ryahiye. Disikuru yahagiriye n'umwana ntiyayigira, nawe nunayumva urarira. Umuntu witwa uhagarariye abashinga amateka, niba atari abakenguza amateka ariko n'abashinga amateka, niba ahagarara imbere y'abantu akababwira ngo ikosa mwagize nuko nta kizimyamwoto mwaguze, ikosa rya kabiri mwagize nuko mutigeze mufata ubwishingizi assurance, ikosa rya gatatu mwagize muba mwebwe rino soko muri beshi cyane, niko numvise abahihimiriza ngo muri beshi cyane murenze urugero. Mwakabaye ririya soko ibyo yababwiye ngo muri beshi, mwakabaye mwaraguza kizimyamwoto, mwakabaye muri mu bwishingizi. Isoko ni irya leta cyangwa riharuye kuri Feliciane, cyangwa riharuye kuri Jacqueline, cyangwa riharuye kuri Faustin, cyangwa ririya ni isoko ry'umwene gihugu cyangwa isoko rya leta? Ni isoko rya leta of course. Niba isoko rya leta ivuga ngo dutashye isoko, ikibagirwa ko iyo soko igomba kuba ifite kizimyamwoto, bakabibaza umwene gihugu, leta ikibagirwa ko iyi soko igomba kuba ifite uburyo bwo kubarinda bakinjira bakarabye kubera ibi by'amakorona, bakahashyira ubushobozi bw'imiti yo kusiga intoki zabo kubera gukoranaho, ibyo leta ikabyibagirwa isoko ari iryayo. Leta ikibagirwa kusaba abantu ngo mbere y'uko ufata umuryango ugomba no kuba warishe assurance, kuko isoko ni irya leta. Wowe uzatanga ubwishingizi bw'ibyo udandaza ubigomba, si na ngombwa ko babikwigisha, ahubwo ni en general n'ubigomba urayitanga, n'utabigomba urayitanga cyangwa uyihoze. Ndabirabe rero je narinzi ko ajyanwe no kuvuga ati pole, igihugu kirahombye na leta irahombye, imiryango irahaburiye byinshi, irahombye byinshi, none reka tubadiringire mu mabanki. Ariko reka nkureke ubanze wumvirize uwitwa Ndabirabe sori gato, leta twumva na ya nkuru ya BBC, reka wumve umuntu witwa Ndabirabe. Aha rero ibi ni kiguzi, guhera ubu mubifate ko akarorero. Mwebwe mwese mufise imitahe hano, mwebwe mwese mukorera ibintu hano, tubahimirize tubasabe guhera ejo abagifise uko bagiye kwigenza, ntimuze mwibagire assurance ku bintu byanyu, assurance ku magara yanyu, assurance ku ndimiro zanyu, assurance ku mwimbu wanyu, assurance ku nyubakwa zanyu, assurance ku miryango yanyu, assurance ku gihugu cyacu. Mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Banyentara bavuka ntara muri hano, mukorera hano, mwaribagiye kizimyamwoto. Jewe bambwiye hano ingene byatanguye, ariko tukira baribagiwe kizimyamwoto. Ubundi abaturage nibo batekerereza leta,
aba bene gihugu b'Ingozi nibo batekerereza leta cyangwa leta niyibate ngo mwaribagiwe ngo kugura kizimyamwoto. Umuntu udandaza wibere mu budandaji bwe akoresha inama, ni musitanteri, niwe guverineri, ahagarariye inkenguzamateka, ahagarariye cyangwa hari minisitiri w'ubudandaji n'ubworozi wakabaye n'umurimo nyine, minisitiri ubijejwe yakabaye avuga ngo iki gihugu hahari isoko, bamuhembera iki bagutoreye intumwa ya leta hano. Uyu ni Ndabirabe mu mutegere ngo mwaribagiwe, ngo ni igihano bagombaga guhabwa, ngo ni ingaruka bagombaga kwiyakiramo, ngo bagombaga kubyakira uko nyine. None niba bimeze uko, uretse kumaramara ukanamaramaza Burundi n'abari bukurikirana iyi disikuru yawe mu makungu no mu mahanga, jewe rero bimwe narindi kukubwira, narinzi ko ari bwinjira akavuga ati excuse me, pardonne mwarahombye, gihugu kirahomba, none reka tujye gufatanya na banke batazabaka amakori mu gihe kingana iki, abahishijemo ibyabo biyandikishe, abatari bafite ubwishingizi ariko barafasha amakeredi, mutazangara imiryango abantu batiyahura, turavugana na banke bongera igihe cyo mubona uko muzishyura, cyangwa leta tubashyiriremo make sava, cyangwa se nka leta reka nanone tubaha inguzanyo ya gusa, abantu bose bari bafite ibintu byahiriyemo hano, musubire mukore, turi leta mbyeyi, si byose se Barundi. Reka nanone se twiyunganganye nka leta, turebe umushoramari uri Dubai, uri Shini, buri muntu wese aharura ibyo yari afitemo tumukope akomerezeho, hamajye twishyura buke buke. Nge narinzi ko agiye guhumuriza, yagiye kubashinja amakosa no kubahana no kubakebura koko bararangaye, nibo leta cyane imwe leta. Ubwo bene gihugu baravuga iki, barareba iki, ab'Ingozi ubwo nk'ikintu bafashije cyangwa bamariye ni iki? Rero ntabwo ari ibya hanini binzinduye, ariko ebisizimi ubanze wiyumvire, kubera ko hari ikiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye. Imana yaraduhaye ikadufasha, ubutunzi bukiyongera, ariko ntitwashobora kubukingira. Aha tuba twaragiye hamwe, tuba twarishyize hamwe kugira ngo tugure nka kizimyamwoto 2 cyangwa 3. Ishyira hamwe, twese hamwe birashoboka, abantu tukaja hamwe, ishyira hamwe ry'abakome. Sawa, ngo bari kwishyira hamwe bakagura kizimyamwoto 2 cyangwa 3. Mwibaza uko Burundi bungana, 2 cyangwa 3. None si isoko ikura kizimyamwoto yayo, hariya hari leta yigenga, buri ntari yigenga, ahubwo ngira ngo leta yakabaye ibaha kizimyamwoto hafi, kuko mwibuke ko baranayitumije iteba kuhagera. Kizimyamwoto ziri gukora nizo muri FDNB, niz'igisoda. Wibaze shuti yanjye, ibi bintu ngewe kubwanjye nakubwira nti wisabira Imana imbabazi, kuko abene gihugu bo ntiwabasaba imbabazi, ariko wibakina ku mubyimba, wibashinyagurira ngo nikosa. Ubwo nibo banyamakosa kuba bataraguze kizimyamwoto ngo banazikote zibe zibafasha. Abene gihugu batekerereza leta cyangwa leta itekerereza abene gihugu? Kuki isoko ririnda rishya utarabavuganira nk'umuntu uhagarariye inama nshinga amateka? None ninde uhayobora? ngo ni ibihano mwagombaga kwakira. Je rero sori gato nanone wumva kanyuma bakaja hamwe, mwishyira akagura nka kizimyamwoto nka 2 cyangwa nka 3 cyangwa nka 5, kuko muri ino ntara hari amasoko menshi, kandi ayo masoko yose nta makizimyamwoto afise. Camwibaza mwebwe muguze kizimyamwoto hano,
mwoshobora kuza muzikodesha muri benshi cyane. Icyo kintu mwaracibagiye bavuka ntara. Iryo ni kosa twakoze. Iyo umuntu arabye hano ukuntu mungana, mukoreramwe mungana muri benshi cyane, mbega hoho nkubi ngo ahubwo ngo muri benshi cyane gose, ngo iri soko ririmo abantu benshi. Ahubwo wiyavuga ati kuva imyaka 5 iyi soko irashije, iyi soko mudandarizamo nta numwe watanze ikori. Amakori mwayatanze uko ategerezwa gutangwa, nta ubaheranira. Ibinyuze ku mupaka byaratanze ikori, ibinyuze mu ndege bitanga ikori, ikinjira mu isoko kitanga ikori. None uko ibyo mwabasabye ari iryo kori bagombaga kubaha, kizimyamwoto umwene gihugu ayigura ngo ayiparike he, ayiraze he? Isoko rigura kizimyamwoto ngo rizikoteshe, ari irya leta, ni irya leta, n'abarireberera n'aba leta, n'abarijwejwe n'aba leta. Kizimyamwoto umwene gihugu azigura. Reka twere guta umwanya kuri uyu mugabo. Nge nkeka ko yaba afise ingorane na komite bamuhaye, ngira ngo mwazibonye. Kandi koko birababaje, vraiment birababaje. Koko niba umwene gihugu icyo asabwa yaragitanze, leta icyo isabwa ntigitange, ipare ko hari indi ngorane tutazi. Koko birateyerega agahinda. None ndabirabe umuntu mukuru vraiment ufite amafaranga, ariko abana biwe bariye cyambo cyane vata abana banje bahaze. Ibyo sinabimenya, sinaho mbandi. Nimwihweza mukitegereza muraza kubona igihuru kibyaye igihunyira. Murabona igihuru cyakamumurira, kandi urakongora. Koko ibiherega ibi abantu barabihaza. Hega amasoko 8 ni menshi mu gihugu. Reka nkumvishe ya nkuru ya BBC duhite twigira mu bundi buzima bw'ibyari bizinduye. Watanga mu kwezi kwa 12 gushize amakuru y'impamo yemeza ko guhera mu kwezi kwa 5 mu mwaka ushize igisirikare cy'u Rwanda gifata abana b'impunzi b'abarundi kikabajyana mu myitozo ya gisirikari kugira ngo bazasubire iwabo gukuraho ubutegetsi. Ibi birego bigarutse muri iki cyumweru. Noneho mu muryango w'abibumbye itsinda ry'abahanga bawo bavuga ko baganiriye n'abarwanyi b'abarundi 18 bahuriye mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuye mu Rwanda. Ejo bundi kwa 3 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Linda Thomas Greenfield nawe yabisubiyemo imbere y'akanama ka Sena y'igihugu cye gashinzwe ububanyi n'amahanga. Nimwumve Greenfield. We're also concerned in Rwanda of credible reports that recruitment of Burundian refugees may have occurred in the past year in the camps in Rwanda. Linda Thomas Greenfield aragira ati duhangayikishijwe kandi n'amakuru adashidikanywaho ko hari abarundi b'impunzi bashobora kuba baratowe mu nkambi z'impunzi mu Rwanda mu mwaka ushize bigishwa ibya gisirikari. Mu buhamya yatanze Madame Thomas Greenfield yari kumwe n'intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika Thomas Perriello nawe dore uko yabivuze. There are credible reports of recruitment of Burundian refugees, including children, at camps in Rwanda to fight for the Burundian opposition. Recently, I met personally with 3 Burundian teenagers who claim to have been recruited from a Rwandan refugee camp, trained as rebel fighters, and led into the DRC with fake ID cards. Thomas Perriello aravuga ati hari amakuru adashidikanywaho avuga ko hari abarundi b'impunzi barimo n'abana bakurwa mu nkambi z'impunzi mu Rwanda bagahabwa imyitozo ya gisirikari kugira ngo bajye mu mitwe yitwaje intwaro irwanya leta y'u Burundi. Mu minsi ishize ku giti cyanjye nahuye n'abarundi b'ingimbi 3 bambwiye ko bakuwe mu nkambi mu Rwanda bahabwa imyitozo y'inyeshyamba bajyanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahawe irangamuntu z'amagendo. Ya ngira ngo wabyiyumviye. Iyi nkuru ndayihuza n'imwe nabanje kukumvisha Red Tabara iri gushaka gutera Burundi, ariko Red Tabara ninde, ibahe, iturukahe, ninde uyiyoboye, ninde uyitera inkunga, mutera wayo inkunga mukuru ninde? Ese koko n'u Rwanda? Ese koko
hari aho bihuriye Red Tabara n'izi mpunzi. Ese izi mpunzi ntabwo siguremo gato, twibi ibi twarabihanuye n'ubu tukibihanura, ariko nitwabihanuye ahanini tuvuga ngo tubihanuye ngo iyaba byari bibaye. Je sihondi, ntabwo nifuza intambara ihuza u Rwanda n'u Burundi, nta nubwo nifuza intambara iba mu Burundi, ahubwo CNDD-FDD ari cyo umwe yaravuze ngo nkugiriyeho umugisha, nanjye Imana nyigiriyeho umugisha yaterura CNDD-FDD mu butegetsi bwayo, abarundi basigaye bakaba mu mahoro. Noneho rero ntabwo ndi umwe mu bantu bari gusengera intambara ngo ibi, ahubwo ndi umwe, nta nubwo ndi n'umuntu wo kugumura abarundi ngo bange sendi, ahubwo mwange shitani. Iyi ni shitani, iyi ni dayimoni, kuno kuzimu. Niba abantu bahagaze ku maguru yabo abiri bakavuga ngo u Rwanda ruri guforoma igisirikare, babikozeho iki? Abo bantu babafatiye hehe? Abo bantu babasanze hehe? Niba se ibyo bihari bari gufasha iki u Burundi? Bari gufasha iki iyo Red Tabara? Bose ni ukubimenya bagatanga amakuru, ariko ijambo rifite wowe usenga, ijambo rifite wowe ukijijwe na kwambi. Koko iyi nkuru haciyemo iminsi jewe hari ubuhanuzi ntambukije bw'ibijyanye n'ibyo bya Red Tabara, ariko uriya mu Rundi avuze ngo Rokensi, n'uyu muntu uvuze ngo u Rwanda ni finansoma, ifinansa cyangwa isapotinga umutwe wa Red Tabara kujya guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. None ukumva nanone ngo M23 twigwaneho, Red Tabara ngo ni shushusheri, bose bashaka kujya i Burundi. Kandi ibyo bintu nuza kwegeranya ayo makuru uriha igisubizo, uriha igisubizo. Nuza kwiha igisubizo urasanga ibibo bari kubivuga, twe tuza tuhamya ko ibyo bari kuvuga ni Imana yabivuze. Tangazamakuru risanzwe ziga abantu baba bacengeye bakagenda birebeshereza amaso ya kamera n'amaso yabo n'ubwenge n'imitima yabo, uraza gusanga ibyo bintu byari byarahanuwe. Kandi ucunge no mubo musengana no mubo muturanye, ntabwo iyi ntambara ari Profete Marito yumvanye gusa, ahubwo n'abandi warayibumvanye. Kubera icyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD umuntu wese abwiyama abuhaze bumugezaha, umuntu wese aburwanya. Nta urwanya abantu, ahubwo umwopozisiyo mwiza arwanya politike mbi idashobora kurokora amasoko nk'aya, idashobora guteza imbere igihugu. N'umunyepolitiki uri muri mwebwe mwabadedemwe, niba ashyigikiye politike yo kwica igihugu no kukitwara muri iyo systeme, uri kijuju niko nakwita. Ariko nje ndwanya neva ngo mugire, ahubwo ndarwanya ideology ari kuvuga ngo nje abana banje bariye ngo iby'ibiciro byo ku isoko bindana. Rero igitumye nkora ubu butumwa cyangwa mbusohora nukugira ngo musenge ubu bigeze kwireba, nukugira ngo musenge ubinda n'imvuka. N'imvuka Red Tabara igiye gutaha, kandi Red Tabara itahanye inzigo n'umubabaro n'agahinda k'abantu babo. Burana yizata ivuga ngo abantu bacu bashize, abantu bacu babica nabi, abantu bacu baheze muri gereza. Ni izo ngingo izajyana, izagenda ivuga ngo CNDD-FDD yishe igihugu, izagenda ibarega ko nta bitori, ibarega ko nta mahera mva makungu, ibarega ibi byose abantu birirwa basakuza ku mbuga nkoranyambaga. Kandi muzampinyuze bakoze ikirisite kirekire cyane cyanditseho ibyaha CNDD-FDD yakoze. Muzampinyuze ibyo bazabibabwira bibejo 14 cyangwa ejo bundi 15 cya 17 uko kwa karindwi mwitege Red Tabara. Izazi ifite urutonde rumeze nka bya byaha Martin Luther King atarije yaregaga Kiliziya Gatolika, nawe wanditse ibyaha byisha abirega Kiliziya Gatolika. Hano rero Red Tabara nayo igiye kuza ifite ikibazo cy'abantu babo bari muri gereza, ifite ikibazo cy'igihugu kiri kujya habi, kitagira igitoro, kitagira amahera mva makungu, igihugu giturira amasoko, igihugu kidafite imiti yo kwifuza, igihugu kitubaka igisirikare, igihugu kidafasha igipolisi n'ibindi ntavuze. Byose Red Tabara yakoze liste uretse kwiyisanganwa imwe, ariko ubu niyo bagiye kubasomera ibyaha nkazirya ngingo zose barega Gisekedi. Mwebwe bazazipereseza bazibabwire neza ukuri kwamye mu Kirundi cyiza cyangwa mu Kinyarwanda cyiza, bagiye kubaha umucyo, amakuru yuzuye. Sapros
kandi bababwire bati mwarakosheje muri abagome. Redi Tabara ntishobora gutangira ngo ngiye Burundi nta kivuze nta kitangaje. Redi Tabara ingingo igomba kumurikira amakungu, amahanga, za Loni. Ducyuwe no gushyira ibintu mu murongo, kandi Amerika izishima. Amerika iri inyuma ya Redi Tabara, ntihagire umuntu ubabeshya, kubera ko Amerika nigeze mbahanura ndababwira ngo Uburundi bugiye kujya mu Cyongereza. Abantu bashyigikiye Redi Tabara n'abayifasha ni nk'Abongereza, ni Icyongereza n'Abanyamerika. Abo rero bashaka ko Burundi nabwo buhinduka, Uganda, Kenya n'ibindi bihugu bikoresha Icyongereza. Redi Tabara Amerika izayijya inyuma kujya guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. Kandi narabibabwiye nti muri Kenya igihugu kimwe narakivuze, mvuga na Amerika, mvuga n'u Rwanda na Uganda, ndababwira ngo hari ahantu Redi Tabara igomba kuba yiyegeranyiriza, yitoreza, ihuza ibikorwa byayo n'ibindi, ikahita yinjira ku butaka bw'u Burundi biri simusiga, kandi biri seriye. Yo ikagenda noneho mvuge ngo iki se, yamaze kwisiga urwavu cyangwa se isusa, kandi irashyigikiwe. Kandi ntabwo FDN birarambiwe, ntabwo izarwana. Nta Barundi biteguye kurwana kuko bararushye. Nanjye ubwanjye tureke n'Abarundi, umuntu aje kukurokora wamurwanya, umuntu uje kugutabara wamurwanya, umuntu uje kugukiza wamurwanya. Hari ibintu CNDD-FDD yo ibona abantu bari mu mugambwe kubera ibyo bajyamwo, bari mu mugambwe kubera ibyo banwamo, ntabwo ari uko bakunze CNDD-FDD. N'Abahutu ntayo bakunda, ntayo bakunda. CNDD-FDD yamaze kwangiza isura y'igihugu n'izina ry'igihugu, buri kimwe cyose cyarabaye nabi. Nambaye haga ntayikunda, nuko yipagasiriza ibirayi cyane rwose. Ahubwo aba ni abantu bagiye kwinjira, buri muntu wese akajya avuga ngo nimukomeze mugende. Ntabwo FDN bireri izarwana, nta n'igipolisi kizarwana, nta n'amakuru muzatanga, kuko mwe murarushye, mukeneye ubabohora. Ubwo rero nibandanyirije, hari umwami witwa Ahabu. Ahabu ari mu isezerano rya kera mu bami ba kabiri, ni aba kabiri niba atari aba mbere, abami ba kabiri 21. Ngo umwami witwa Beni Hadadi yagerageje Ahabu, aramwendereza, aramubwira ngo fata ibintu byose biri mu nzu yawe byawe byose byiza n'abagore bawe beza, ubajyane ubashyire Beni Hadadi. Intumwa za Beni Hadadi nyine zaje kubibwira Ahabu, ariko Ahabu iryo tegeko ry'umwami w'umunyamahanga, kuko yanditse urwandiko rumwe ngo turi abami 32 twishyize hamwe kugota Isiraheli, fata ibyo ufite byose ubizane n'abagore bawe beza, niho turi bukureke. Ngo Ahabu ajya kubaza abakuru, baramubwira ngo iryo tegeko nturyemere. Nyuma biricuma bararwana, Imana iravuga ngo nduwiteka Imana yawe ngiye kuba kugabiza uko bangana bose. Umwami mwiza yumva imburi, umwami mwiza yemera ubujyanama, umwami mwiza acira bugufi akagisha inama Imana. Umwuka w'Imana akamugira inama. Ahabu yaje kurimbuka azize kutumva no kutemera. Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye, ingoma yabo ntibigeze bayimenya, ntibigeze bamenya n'ibyo ari byo. Bo inda zabo n'ubuzima bwabo barabutahuye, baranabumenya, babwitaho pe, kandi ni na bwiza, baguwe neza, bameze neza. Ariko hirya gato ntibarebye, y'amaso yabo yagarukiye mu ngo zabo, ibyo barebesha aho ngaho. Ubundi ni abakoroni n'u Rwanda. Ibi rero bigiye kuba mu Burundi ntaho bitaniye n'ibi. Imana yarabarinze 2015 irabongeza, akunabari ntimwibyura ngo mwiyubake. Uhoraho abaha igihugu, abereka n'ubutare bwinshi ahundi batari bazi, murabubona nta kivuyemo.
ibyo Gabriel Rufyiri yavugaga. Imana yarabagoragoje mu buryo bwose, barindira ingoma, barindira ubwami, mujya no muri Kongo murarwana umwaka umwe, imyaka ibiri. Imana ibaha abagore beza, ibaha amafaranga menshi, ibaha inshuti, ibaha ibihugu, ibaha gutwara East Africa, Africa. Donc CNDD-FDD iramenyekana mu makungu, mu gihugu imbere, igira abayoboke benshi, abanwanyi benshi. Mugabo rero ukuntu birangiye, muzize mwebwe kutamenya uwabahaye ko ari nawe abaka, ngo murebe ibyo yashaka, yagomba, n'ibyo yabahereye igihugu. Kandi je simbashinja ngo ko mwishe cyangwa mutishe cyangwa ko mwafunze cyangwa mwafunguye, oya, kudakora ibintu mukuri kuzuye kwa Kayizari zose, reke n'iyi Burundi n'izindi Kayizari zose cyane rwose. Museveni yanze kuva ku butegetsi, ariko igihugu cye yubatse igisirikare gikomeye, abaha ibyo kurya by'Ibugande birahendutse. Ibugande hari ibiryo n'igitoro ntacyo bigeze babura. U Rwanda, Perezida Kagame wacu nemera, genda mwemera rwose, umubyeyi w'u Rwanda, ni umuntu udasanzwe. Iterambere yararizanye, bamwe barapfa, abandi barakira, abandi barahunga, abandi bagumamo, abandi baramuyoboka, baramushyigikira, abandi baramurwanya. Nge ndi mu bamushyigikira. Ubwo rero agumyeho ko abishoboye, nge nta gihombo afite. Kagame agumyeho kuko ibintu akora nibyo nge nashakaga ko u Rwanda rubona kwideplasa bitagoranye, rugira igitoro mu gihe gisa n'iki, nubwo cyazimba ariko gihari, ubudandaji bukahari, security, ubutabera bukajya bukorwa, niyo nta bindi ibisigaye bindi ni ibiki ndondera. Rero mu Burundi Dawidi ni Imana imuzaniye. Dawidi Imana imuzaniye gukora ibyabananiye no kuzuza ibyo mwanze kuzuza. Dawidi aje i Burundi gukosora, gushyira mu bikorwa, gushyira mu nzira, gushyira mu ngiro ibyo mwebwe mwanze gushyira mu ngiro. Imana igiye kumwubakisha Burundi, igiye kumwubakisha urusengero rushya rutangurijwemo ikanguro i Burundi. Dawidi agiye kubakishwa ibidasanzwe bihambaye. Mbere ye rero, uyu ni umubabaro n'agahinda ko bagiye gupfusha, guhunga, kwangizwa, gufatwa ku ngufu, ibintu by'agahinda. Niyo mpamvu nabwiye abantu ngwese mwasenze ibibasengesha bitaraza. Ntigeze mbwira abantu ngo mutahe kare, mwicungere ku wa gatandatu, ku wa Mungu, ku wa mbere, iyo minsi 3 vendredi ikigoroba mu gisengero, ngo habaye ikitegerezo urebe ikigiye kuba. Aba bagabo nta mipyino bafite kandi barabazimiza. Ngo Redi Tabara Burundi bugahita buza bukabimwamabiranya ngo nta bihari n'ibinyoma. Mbaye hagaga hetaza ngo yaje, ngo twaberetse ko dufite intwaro zikomeye, ngo nabo barabizi ko ntawo bamenera, ngo twego turakomeye, ngo kirakingiwe, ngo birarira ku mugongo w'ingona. Ngo impamvu bafashe Minembwe, ngo FARDC na FDNB, impamvu barekuye mu Minembwe ngo nugushaka amahoro n'imishyikirano. Sawa, Abarundi babyizera uko, babyemera uko, kira mutu na gikapu cyake niba koko ari byo. Ubu urishuwa ko ibyo wavugaga ari byo. Ngo biriya ngo muveti turagiye mu Minembwe, numvise n'Abanyarwanda babwira ngo ni babandi bo kuri TikTok, ngo babivuze koko Minembwe ngo ifitwe, kandi nawe ubwe yari yabivuze ngo Minembwe ifitwe na FDNB na FARDC. Nyuma rero ngo Minembwe ngo FARDC yirekuye ku bushake, nta ntambara yabaye. Rugabona ntuzu nguyu Kanyoka n'abandi bayobozi bagiye ngo ni kinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo ngarutse kubyambaye ahaga, ahubwo uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge kane, kuko amazi yarenze inkombe, byasuriranye kandi birahuriranye, kandi Redi Tabara irataha, kandi irataha. Ntabwo harimo abantu bavuga ngo Redi Tabara ngo ni ingabo zingahe. Nose hazaza Redi Tabara, hazaza muveti turuwa, hazaza twigwaneho, hazaza nyine iyo Redi Tabara. Ariko abavugizi b'icyo gikorwa n'abantu bagihagarariye ni Abarundi 100%. Ntabwo muzigera mubona Rugabo ngo yaje i Burundi, oya. Nta nubwo muzigera mubona Sultani Makenga ngo yafashe ngo
mu kibuga cy'indege oya, kandi abadedeni n'abanyabwoba bazahita bahunga. Ntugire ngo hazaraswa iminsi 3 abadede bazahita bajya mu biganiro bahunge cyangwa bicwe, kimwe muri ibi. Kandi intambara y'aba batipe, intambara y'aba batarama itangura saa 12 iminsi 2 baba bageze iyo bajya. Uzare ko bafashe Uvira niko bizagenda, uko bafashe Goma niko bizagenda, uko bakubise mu Minembwe niko bizagenda. Kandi ibyo byose noneho ibujumbura cyangwa uburundi bagiye kubikora, subwo na amasaha bazajyana intwaro nyantwaro. Icyo gikorwa barakiteguye ku rwego rwo hejuru, barakiteguye ku rwego rwo hejuru. Imana dati barinde, zabwiriza ejo, nzigisha ejo ijambo ry'Imana ritavanzemo ibi. Ni uko gusa ndi kubahihimiriza, kubashishikariza gusenga. Naho ibiba byabaye byo nta yandi mahitamo dusigaranye uretse guhebera urwaje, urokoka akarokoka akajya i Kanani, upfa agapfa kajya mu ijuru cyangwa kajya mu kuzimu. Inzira zihari ni ebyiri.